Bafethu nginibingelele nginamukele khona la ekhaya bafethu kwi-update TV ngithi uma ungasubscribe la ekhaya qinisekisa ukuthi uyalicindezela ibutton elibovu elibhalwe subscribe uphinde press nayo kwi-bell kanye naleyo like button bafethu ngiyacela kakhulu ukuthi ni-subscribe kodwa ke ngingachithi isikhathi ke ngigxume ngihlale bafethu kwesiziphethe la kumnandi kakhulu bafethu kulandela umaskandi zihlezi zikhala zihlezi zingena enyameni bafethu awubheke nje la iGcokama elisha lidelele lapha uMgube kanti noMgube uyaziphendulela ngisakhuluma kakhulu ngithi ziboneke Yabona manje sekushoda ukuthi ke manje ukuswipe uMgube manje uqobo lwakhe ngizwe nje ukuthi kunjani ukuthi ukontuza kanjani mawumbuza mepha usukuyele lapha ku level 5 la ngangikushiya khona usukanye nathi la ku level 3 yikho soqala ukuxoxa ngane wanemini uhlula noma ngikuphuza ngithi uzovela inkona le black card yakho mfana mawuthi iyaswipe ucabanga ukuthi ngaswipe nabo uqobo ihlulwe yini pho ukuswipe unyaka ka2020 unqamule nje mfana singene ngawe ku2021 yezwa phela ngandlebe yethu wathi uthi uyazama ukuthi uyaswipe kanti black card yakho yavele ya decline engavucabanga ukuthi ngeke decline